Yes, umuhanzi Brucemelody agiye gukora ibitangaza muri East Africa, agiye gukora ibitangaza muri Afrika yose, igiye kuba yamumenya bitewe nuko yakoze iyi ndirimbo Pum Pum ari kumwe na Diamond Platnumz na Brown Joel. Mbazu nti ngo bigenze gute rero? Amakuru amaze kuba yagera hanze, amakuru ari mu butasi ndi gukura muri 1:55 AM, ari kuvuga ko uwo bita Itaye wacu Brucemelody ubwo yamaraga gukora igitaramo muri kiriya gitaramo cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026, uyu musore muri BK Arena hari harimo intasi zikomeye cyane ziba muri kariya akademika ka Grammy Award muri Amerika, baje kureba Brucemelody ni muntu ki, umuntu wagerageje gukomanga imiryango, wageze muri Amerika akora ikiganiro ku gitangazamakuru gikomeye, ajya muri Good Morning America, akorana tour n'umuhanzi Shaggy, ajya muri media tour muri Amerika, bakora media tour. Baje kureba Brucemelody ni muntu ki, baje kuvuga ati uyu mugabo ni umugabo ukora iki, akunzwe bingana gute. Mu minsi mikeya tugiye kubona nominations agiye atandukanye, Brucemelody tubuze kwisanga nawe yaguye muri nominations bya bindi yahuze yifuza, aca gahigo ka Element L niwe byavuzwe ko indirimbo yiwe ishobora kuzajya mu ndirimbo zizatoranwa ngo zibe nominations muri Grammy Award, ariko ntabwo byigize bikunda. Umugabo yitwa Ernesto, abantu benshi ntabwo bamuzi, ariko abantu baba mu myidagaduro baramuzi. Yari ari kumwe na timu ya The Ben, ariko amakuru amaze kugera ahagaragara, amaze kuvuga ko atigeze aza muri BK Arena ari kumwe cyangwa se ari kuri gahunda ya bano bahungu ba The Ben. No, yari yatumweho n'umugabo Coach Gayeri. Coach Gayeri wamaze kwitereka muri Amerika, murabizi, wamaze igihe kinini, umukira afite amafaranga n'agafaranga, aziranye n'abantu bagiye batandukanye, niwe uri kubikurikirana we na Ernesto, kuko abarizwa muri timu ngikora inama muri Grammy Award. Ubu Brucemelody dushobora kubona iyi ndirimbo Pum Pum iri kuzamuka gutya, ibaye nomination mu ndirimbo ziri gukundwa cyane muri Afrika. Banyarwandakazi twarabibabwiye mugira ngo nukubabeshya, ngo tsinda garabeshya, ngafite ngo amakuru y'ibihuha. Nta makuru y'ibihuha, abandi bababwira amakuru baba babeshya. Byenera bababwiye ngo uyu muziki ndawufuhira, uyu muziki ngufitiye ifuhe rikomeye cyane, ku buryo ndi kubona abahanzi badakora, mbona abanyamakuru batavuga ibyo bagomba kuvuga, baba batamitswe. Ngiye birambabaza cyane. Reka twigarukire ku nkuru nanone ikomeye cyane, aho umuhanzi umwe mu Rwanda bamwita one of kind, ni The Ben. The Ben amaze kuba yamenagura umwandiko, aravuga ngo Coach Gayeri, nkeneye ko umpereza indirimbo nakoranye n'umu-Nigeria Kiss Daniel. Ibi bintu twarabivuze, abantu ntibabyemera, abantu bantera amabuye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Kiss Daniel na The Ben bafitanye indirimbo, ariko yaheze muri studio bitewe n'uyu mugabo Coach Gayeri. Coach Gayeri akimara gukora indirimbo wayi, The Ben icyo gihe yari mu nshingano ziwe. Abantu batazi story neza,
The Ben niwe yabanje gufatwa mbere ya Brucemelody, kubera ko Coach Gael yashakaga umuntu uri gukora umuziki neza vuba vuba. Abanza gukorana na The Ben. The Ben ntibyakunda neza, bakorana na Y na Diamond. Hamba bamaze gukorana na Y, indirimbo irasohoka iba mega hit. Bahita bavuga ati tujye gushaka icyamamare muri Nigeria. Nibwo bagiye kwitereka, bahita bajya kureba umuhanzi yitwa Patrick King biranga, Kiss Daniel biranga. Izo ndirimbo zose zirahari. Izo ndirimbo nimba zihari, The Ben ari kuvuga ati nkeneye iziriya projet nubwo tutakiri kumwe, nongere nzibone, nongere nsaze abanyafurika saza abanyarwanda. Ariko noneho inkuru yari ikomeye cyane, ni indirimbo ya The Ben igiye gusohoka ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2026 ari kumwe na Zuchu. Ibi bintu bivuze iki ku muziki nyarwanda? Ibi bintu bivuze ko iyo umugabo yaguhaye karibu, yugarutse n'umugore yaguha karibu. Ibi bintu The Ben yarabikoze akorana na Diamond Platnumz, noneho ahitse ashiduka ari gukorana n'umugore. Bishatse kuvuga ko Tanzania ubu turayirangije, nta hantu namwe yakongera kutumenyerera, kubera yuko tumaze kuba twahicamo ibice. Aya makuru yagiye hanze, babona The Ben ndetse na Zuchu na Pamela batembereye baragiye Goma, aho bari bagiye gushutinga indirimbo yabo. Abantu bakagira ngo bibereye mu kiruhuko. Benshi bazi ko ngo The Ben ari umunebwe, ariko ndagira ngo mbabwire ati nkimara kumva ibi bintu nahise mvuga ati reka ahubwo 01 araje 0 ya mbere itangira iveho, kubera yuko niba koko hari indirimbo ya Patrick na The Ben, hakaba hari indirimbo ya The Ben ndetse na Kiss Daniel, ibi ni ibintu bivuze ko uyu muziki wacu wo mu Rwanda, zino ndirimbo ebyiri ziramutse zisohotse, Brucemelody akayitazana Yemi Yarade bagakora indirimbo, nakubeshye igihugu baba gifashe, East Africa yabifashwe rwose. Tanzania nukicara ikiga, Amerika zitunga i Kigali bakavuga ati mwadukubise kuri BK Arena, none n'amakorabo akomeye cyane bigiye kuba ibi ngibi. Twarabibonye mu minsi ishize, Element L akora igihembo cy'umuproducer wa mbere muri Afrika mu bihembo byatangwaga muri Lagos bya Afrima, sibyo? Tubona performance y'igitangaza ya Element L, tubona Element L yigaragaza ku ruhando mpuzamahanga. Ibaza ahantu hari hicaye Burna Boy, ibaza ahantu hari hicaye Rema, ahantu hari Asake, ahantu hari Bajux, batwaye n'igihembo cya mbere cy'umwartiste w'umugabo muri East Africa. Bro, ni ibintu byari birenze, ni ibintu biri kugaragaza ko umuziki wacu uri gutumbagira cyane rwose, ni ibintu byiza cyane. Twongera dusaba nanone, tutakambira leta, tuyibwira ati mutubabarire monetize zino mbuga nkoranyambaga zacu. Dore abahanzi bacu bari kwicwa n'ubukene. Uri gusanga nko muri Kenya cyangwa Uganda, nimba views 1000 bazibarira amadolari 5. Mu Rwanda hari n'igidolari rimwe riba rituzuye. Banyarwandakazi, bayobozi dukunda, twifuriza ubuyobozi bwiza ndetse n'abaturage beza muyoboye, ushake kuntu mubigenza natwe tubone kano gaciro tuba twavunitse. Turaza gukomeza kuri iyi nkuru ya Grammy Award. Brucemelody yigeze kubipostinga, aravuga ati munyakazi umunsi umwe azisanga yagejeje Grammy Award i Kigali, ishobora kuzahataha. Abantu benshi ntibabyemera,
abantu benshi bamuteye amabuye, ariko uyu musore yari ari muri gahunda. Iyi ndirimbo mwibuke neza, yari irimo iranugwanugwa ko iyi ndirimbo igomba kuba yasohoka. Ikimara kuba yasohoka rero, indirimbo iri kuzamuka neza, igiye kuzuza miliyoni 4 mu byumweru 2 gusa. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu bifite ikintu bivuze ku muziki nyarwanda. Nibwo bwa mbere bishoboka ko uyu mwaka hagiye kugaragara indirimbo iri mega hit. Uramanuka kuri TikTok, urajya kuri Instagram, urajya kuri YouTube, urasanga ama-challenge ariho, wagira ngo muri Afurika ntabwo bagikora indirimbo, bakora pom pom gusa. Ubu abantu bose challenge zigezweho ni pom pom gusa. Ibi ni ibintu Coach Gael yamaze kwitereka, aravuga ati umuziki ntabwo bawuvuga boro, ahubwo barawukora. Reka nshimire umuntu wese wafashe umwanya agakora subscribe. Nshimire umuntu wese wandika igitekerezo cyiza muri comment. Reka nshimire abantu bose bagize uruhare kugira ngo channel yacu ibigeze hano, ibigeze ku bihumbi 6,120. Dukeneye ko kuno kwa mbere tugira ibihumbi 10. Mukore subscribe muri benshi, kandi Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, igumye kubasiga amavuta. Murakoze cyane. Nge nitwa Tsinda, ndabakunda. Ciao ciao.